mizo te zinga pumlam in susel na nei kan tam hle a in pumpui a sarfik nei chi ka ni ti te po kan tama hrianga heng te hi enge ni te an tar lang ila pumpui le rila fik om hi hemi pumpui long fik nei chi kan ti hi bacteria chi khat helicobacter pylori ani a H pylori ti hriat ani bera helicobacter ti a helico ti hi spiral ti na ni a spiral ti hemi zo tong chuan bafangul zem ani a hemi ain zem kwal ti na ani mai chu H pylori hi dat na fiklaum tak ni lo ma se hemi kan pumpui le ril pan ulcer an chan lar tak pakhat ringam yen hi a mithan khata chuan H pylori hian taksa a hasatna achen lem lo line thengkata chuan pumpui long te ril pan hemi gastritis kan ti te hi thlem thina H pylori hi pumpui thur om hemi gastric acid a hian anung theya mi kan pumpui thur om acid te poi atidal theya hemi apian mang inzem spiral shape awangyen hemi kan pumpui chung banga te point tian kwa hewina lut theya he wang hianin kan taksa de hin to call immune cells ten an khoi theilong fothin H pylori hi intien che in ngai in kai chon nge ti hi fiat chian hara man lai tanga mi fingten kan lo nei to thina ni ka tang in kai chon the ni fiat ni a mi ek in thla da tang in kai chon the fiat ni ba e tu thiang lim lo te mi tui thiang lim lo ina tang te kai chon the ni fiat ni a ta hian kan ta lang fo an ta lan fo thin e le in film kur poi mo zia te thia him na poi mo zia te kan fe the home betam tak in nau pan lai tang in H pylori fi hian lo pai to thina ma sela har sak na nei lem lovin te khan kum tam tak an lo oma he te ni wang hian nau pang thi el thil e tur pe kha te po film kur poi mo le a kan fa ten enge an e thil nge an e an in a thiang lim to kem ti ta po ria ta poi mo khop mai H pylori fikin pumpui chung bang alu hian mi pum na le nuam lo hi a thlen thina tin pumpuya acid ti dal the ti chuaka tin pumpui bang te po atipil ma thina H pylori fikle pumpuya thur te hianin mi pumpui long mi pan gastritis ka kan ti ba ga hianin hemi ril te small intestine kan ti te po hi long le pan te po hi athlen theila alan so dan an soila ichana soi ton khanin H pylori hi mitam taka hasat hian hasat na thlen lem lowa engbai social nan le lo thin pasala H pylori wanga pumpui long le pan alo omero chuan emi pumpui na le thi ka thin thip kan ti ang te lo oma tiang he big takin korwa lai ril tram lai no ndu a zan lai ate po pum te po lo na chuak du he a he tiang na hi thil kan e te mo antacid algel wal chit ang te kan e hian ti zia oma he tiang ba ka hianin ni chata kan sui ba ka khan pum puar no de ul te luak chuak te il de up te cho ei tui lo na te in taksari na tlan hiam te potlen theya khosik te po asiam hial theya ni ti he bang hian thillem har sat na kan ne a emi anemia kan ti thisen tlak cham na kan ne a kan e ka thisen te lo tel chuanin inen tirwa ta tha thil dang wang po ni thei tho a ase achan fe chia poi mo thi tin H pylori nei ol sam big te nei do big te po oma a big takin hemi ram chang kang lo nge hygiene om lo na in thla da na a hian tam du a in khata kan chen pui ten an nei chuanin nei be the na chance kha kan nei tam bi ka tin mi hring chen ho tam na in khata mi hring kan chen tam chuanin in kai chon le in nei te po a olani ain ven na le an kol na ek thada lo tu ni a hei
ชันประคัดนี่เทกันอินเทียจะอินสาบนเงินไฟตะก็กดสิลทินตัวนี้มีกดสาบนเงินกดสิลฮีน้าปังตะโพจิตเทียตัวนี้อิจฉากันสวยอังคารน้าปังไล่จังอินexpiryฮีอินสวยเสียนั่นอิสิเลวินาป่าเราเนี่ยกันเทกันตีค่ะรองบอลด้วยนับไฟตะก็กดสิลตัวนี้กุดบาลามีนทิลตัวมินเปียกินเลวัชกันตัวเทียงทิมตัวนี้กันอินตัวปอเที่ยงริมตูอันนี้โฮเทลเวลากันจอลาเต้ที่ปุยดอร์กันจอลาเต้พวกกันเรียงตามปุ่นจังกระตาจนนั้นจะจบมากันทิลนัดเทียงเต้เปลี่ยนเต้พวกสาบนนั้นสิไฟมังเลยนั้นเลี้ยวทั่วกันแต่คันไม่ต้องเปลี่ยนดันเต้มังเหลี่ยมชินนะให้เตียงก็จังเต้พวกเฮียนินเป็นเจ็ดเที่ยงริมหูจวนexpiryเต้พวกไก่เทียนนี้ทิลทูวางินปุยปานฮีหอมงดหรือวะMasalah yang dat nafik expiry hi pupui le real pan chan ber pakhat ani boka he pa ka hian na chhok na NSAID kan ti non steroidal anti inflammatory drugs kan ti atiang hi ei tam hianin pupui pan le long theya tin thil dang wang te po theng chu ti sente satangin expiry antibodies amu theya hemi endoscopy kan ti tangin kan le lo ka het the boka expiry hi pumpui le real pan siam theya he pumpui le real pan peptic ulcer kan ti hianin emi ko chunga thiput internal bleeding kan ti te siam theya ko chunga thiput thi tianga zo ti omana sa chuanin ti sentlak chamna kan nei theya tin ana satzel chuanin pumpui pop perforation kan ti te poya thlen theya tianga thlen chuanin anua ko chung le mi a hual vel an nafik trainer peritonitis kan ti te po hi a thlen the ni pumpui rik khom mi pumpui ulcer rik nei chi kan ti hi antibiotics le pumpui thu ti tlem the hi tam doi PPI kan ti ang chi hi man ai ko le tlang puya tin kan ta lan photo angin zu te mesial te hemiril ru ha na te chome thak le atiang mui mer tam hianin pui pan ati zol theya ati dam har the ani mitlem te expiry hianin enkol hianin pui kan sa te por thlen ve theya chung khat nai waya pui kan sar te ngam chuanin expiry pai le te po testier tha nisana talan ang khan ka atanga expiry in kai chon the me a thlet ani wangin fiu pu te po tha emi expiry nei te kan lo fo pa kan lo kis te ni chuanin kha kan kai the ni achan chu emi silatang hianin an kai choi the don pinani apa nga chuan expiry fikhi ol sam taka antibiotics mga tilum thei turanga ani masala kan tam do edan te diklava a khor santin kan ei thin lova tin do hun na Dr. Thulavin kan top thina he wang hianin drug resistance kan rama hian tam to ani drug resistance atam chuanin antibiotics mi pa ngai hianin na tafik te atilum the to lo thina ni he wang hianin expiry fik po hi ol samta kati lum mai the ani to lo nin alam tat to ni hemi ain kolna antibiotics sa chuanin clarithromycin te amoxicillin le metronidazole hemi combination te hiani ati hlumna manga chuan PPI ni chata kan soi pantoprazole rabeprazole omeprazole te ne hemi apek kombipek ang pekhin ani tin in lama polen kol ve the ani hemi apple cider vinegar hiani expiry thangzel tu te hemi aveng thega dole the na hi aneya apple cider vinegar hi ahlanga in lovin tuinen pol thal chen turni atlang pui thu in tuino khata hian thir fian te khatamo ni mo hi tok vel lekani tin thai jinga broccoli te ziklum spinach kale kan ti ang ti hianin emi expiry dole hi apui ve theya probiotics kan rianga hi expiry dole na tangkai ve thil
มี fermented foods กันเตียงจีเฮียนินฟิกขจี intestinal flora เสียมชัวปุยาให้เตียงฟิกขจีเฮียนินปุ่มปุยานั่นได้คือความเตปโอขาอดอเลเททรีนะเบกังไอทินเตปโอชาดินดำโดยระ probiotics prebiotics ปุ่มเตปโอเลยตัวหอมบกะนี่จะได้กันสวย apple cider vinegar ปอยทิลมังเดียว probiotics จ่อเสียมชัวปุยตู้ค่ะอันนี้เรียบกะดินไอเองactive compound curcumin เฮียนิน H pylori darzel tur in siam tamzel tur heng te po hi aveng theya ai eng tanga siam curcumin hi emi active compound lak chua hi le tu te po awma in balha hi ta ka chon thin thi asiam thian tin na a balla min thatak tia e thin te po hi emi pum pui lo te po hi ati dam ma thei a riat ani zok de ni tu na kanan sei te po kha chính xác là này là kinh tế là bộ nó không tăng cao thể năng cho hey delete thing nói cho nên lưu subscribe là nó cái nào thiếu bôi mỏ là tăng cao tập bộ lưu xuân đó na chỉ subscribe cho nên notification là lưu khen chuyện đó này